They say no, me jai mo ano no. About 2 weeks time there me breaki. Papa J me face problem. No, nipa bia say obejai ni akopa ne twowo so obejai ni ayedan omini ujaya ye ko jai ma ye ka ye publish Same way o mo kanti no pam no twa no eno ano no betembe oya adwuma me say oya adwuma se sia me ka say oya adwuma adwuma na ahwe wa bedu pempensoi. Abusia story way efa eye ye mama Christiana Awuni ene Dr.Likee eho abusia den na sie den na ekoso aden like aye den like abeke kan sembi se ojai sinitwa ema ye mama Christiana Awuni mama of Nyash enso aman reply o se nsema okeka no abusia mama fa waje be ma uchire mu na ma read details na wahu de ekoso between Akabenezer Dr.Likee nidini de chese edoso bebrebe ene ye mama Christiana Awuni aha a strong media GH edino e the AJ mesro say obe feel free na watch share wa video a obe hwe ho obetimi afollow yen e wo Facebook Instagram TikTok e na YouTube na bibia no etimi aye kama time heba mesha e na aso ya sene a ya di video e brel doctors are hwe oni padua ni mu amo hu say wonya malaria de a edura make am for e de ama no e time heba mesha bebito na ebeboa ama wonya apomuden. Me monitor where the amount there 3 weeks ago and Dr.Likee and Papa J education komo eho na Dr.Likee ema yinya no entie se adwuma no kra wajai na oma reasons me famu miensa. First one and say the boys no ha adwen boys no emu ade we boys na so ten enkwa eho no obeko because leader no ada namu ye de mo pe atisa obi tisa o be fun but 2 boys in 4 omunti ukoye bi ma we ya how uye bi ma we ya how ukoye ma we ya how a problem problem emma wan kasa problem Papa J a problem so me say no me jai mo ano no about 2 weeks time there me breaki Papa J me face problem pa o mano ho adwuma ni mu kola o munti afutu akola no be hairstyle kakra bi no office wa hairstyle onim se wawie ubetu ni for sa ha etro aha ye mfa ha sansuo we yanwimu nam eno no bewe Number 2 enso say ono ane channel mpo ontimi entwa adwuma emfa ngum. That is the second reason that Dr.Likee emeki right now as I'm dreaming myself Papa J, I call 1 year. We are where me turn the when you dream a crown. Me yama man for me yama man for say me yama Papa J. We ban on the boof. J and obi quite me whom no buna, but in your no me show. And a third one, and so and say a human ding. Sabre ya ojina hona one Papa J edin komono kwad o kofie no. Enuma egunachi enipa asalai. Say o metwa adwuma emo mu no eye nipa 50. Nam say hey na nipa 50 there Dr.Likee won ko a che say ebuja o de tie. O Papa J sisi ami kofie nipa mako 50. Ana asalai. Nipa mako 50 a on be so betwa ma wo mo. Papa J me nko nipa ba ko. Me start adwuma 6 ma pon 6. Me aware. Papa J me bre ebi a we nya abotre edu so a nya ye we die ebi nya abotre edu so a nya ye we die sanansan 925 na ebi asadat ana sekalvin ana bobo ana obi na omutimi direct boa me kakra apart from nipa amabo omudi ni nipa kakra bi e ka ho just a me anam ko create story me anam oh ya we enya over me aware me anam create direct me anam sa act too much. No, bisu ka say the work can am obi ka che me say ase you see what selecting go phobia omo kwa na ye adwuma mo what selecting yan selecting will be ada for obi abegina say why ana menya adwuma ma no same way omo kanti no pam no twa no eno ano no betembe Reasons way and a Dr.Likee edemaya or say enunti ojai na yen strong media yatete ni baby enso so yatete ni baby a chese eye ambassador TV kra ene eye wayosi mu ahwehwe komo bi
they say jujubi and sembi koso bibi koso a ofase woda wonna according to Ambassador TV koma oni eye yaya of our yosi edi ye. I don't get so you say you want to you can on true. Untantro, you want to be pursuing me, Jayu, Papa. And you want to remove you in a friend, I'll be dead, or so there be. And Emma, no. Ninema watching on a sono, on one as soon as day. Soon as day now. I thought that are you? It's missing sunny whole night. Ti ase jujun sembi ni ade bi another becomes another reason ti offer AJ ya na say there is something behind. Reasons went here and I said jujun semna epiem ewo kumowu no eno na ye maame Christiana Awuni ababontene na wabedresse sa isi we say the Dr.Likee can woboa the Likee ka say obejai na nye first time or the akasa ensem no ebino no because first time me tie do na nya me wanwa because waka bi da se wajai aduma no wo jai ena wo ya besi ne ena wasan be ka biom enti me na me tie no me so oboa sa na me meka me se asema wo ke wo boa mo na obia mo na nipa bia se obejai ne akopa ne twowo so obejai ne ayedan omini ujaya ye ko jai aduma ye ka ye publish ka office no ye aduma ena wo be resign a obekọ radio shako ya announcement say aduma no mi jai o kwa akoboko ni ebisa wa obi be fro bisa say o ye hu Akabenezer bi ho ye hu no se majai na magina public say mi be o be jai o ye aduma me say o ye aduma se si a me ka say o ye aduma na ahwe wa bedum pempensori ene Nyankopon pejaw ama wagedin Dia ne beba wo ko gina airport to say hino ko gina ya ye interview say adwuma no kola ne muade enkola muade nti kola muade nti obejai mami ama no anso wa e na osa to aso wobra one Adepa TV etwetwe nkomo e na osa achiem say na wo se wo boys ni muade na wo akwasi antwi wo buade wo Dr.Likee wo buade wo muade ye fro kra wo mfa ohun ye fro kra wo mfa chese nyame pagya wo kodu level bi no ye ne aye ne wo ba nyina na ye po ye fro nam say wo na wo buade atu na kra wo muade sa ai atu na wo muade o muade wow fast kra no buade but say wo muade mana den na wa ya ama wa hu say like muade because o say first no buade but say wa e bibia kire o first no dey that form nipa say the number woni bia wa dum no just ono person of frɛ ono person of frɛ wa e no frɛ na wo person of frɛ wo be ya wo nya no number so number na ya adwuma number na ya adwuma atas ko be frɛ no wo nya no be fra wo fa no ko da asa onimu kra bia after when na Yamame Awuni esa de etwa so say chese omunya de omuye ye omu no na adwuma no enye kra edise pede eno na aboa ama chese ene wanya fam nti omunya de omuye ye ena ye juju na say ntimi jai ena me ko na me nye biem eno betomadu obi be ye mi say of course wa kasai or kire say or ye mother of Kumod because they say obi eni wa chese Kumod no o jesi ni naso anase o kasa ma wo mu Pieros wom but obi kika nsem bi ne ade ne eja no but Christiana Awuni say oh mo obi afa ne hundi unnim na obe sori tie adwuma no obe kasa tie Kumod ade o de be ye wo no you will not like it say mo ye ya no ma ye dwa bi mo wi ana masa ko kasa industry mu bone asa kwa na wo fiye industry na bone wom industry na ye tujuju industry eno na pejaw eno na ma ne ye bo udi wo ba bia ene e ma ne unya adverta kesi ye etu ye say ye no me ma wo dome wo ho ba bia di no ye se ho what you see ya kai o kasa no wakai wachi enkanye simia keneka wana nimi enyenyenye kura no mitumi bogura ba bia ye misa mehwe because manimi we no aye ID that wo mind no bia nim abusanti nsem wa Dr.Likee ede etu dwa no na ye maame Awuni enso so abegina so
ama no reply say ono no onya de okeka no na oboa ontimi njai na Dr. Likee ka say 2 weeks time eda na oni Papa J edi nkomo no ni 2 weeks but ye check ye no 3 weeks ni oda so ye adwuma ebuza oda so eye adwuma make sure say obetira your comment section Dr. Likee say ojai adwuma no obetimi ejai ana ontimi njai ewom say decision no wo ono akasa na nsem ena de ye maame Christiana Awuni eken so no unyi ni say ebi a eye busy na oye ni nti ne bia onya ho emfa phone calls ana say ebi a na wo de ba level na wadru no o deal with enkofo a ewo ho feel free so be kire wadwen comment section na bibia no etimi ai kama time heba mesha ene so ya sinema ye video e brel me din no e di AG aha strong media GH meda wase na mama o mo ene hye